Depenya imali wayeHackleback saphinda luhangwana nohamba ayiluqhelile uhamba kuzona nansi imali makuthi niyashoda uzophinda usho futhi saphuma ebusuku safika emini sasiya khona akhala wathi uyasha kwaphuma umfana walapha sasikhona athi ngicela ungipha amanzi waphuma namanzi awu20 liter wathi ngenza njani ngathi ngithele la umthele ehla amanzi kwehla bathe kwangcono kwaphuma ubaba wakhe wathi ngicela ukusiza lo mntwana ogulayo ade sifuna amaqiniso yes yiwo ke la angazi noma bakhona abanye abawazi ngoba masa lapha sasikhona sasingafikile ku5 sangena wahlala lo baba awu iphi inyanga ngoba masithi siyaqalaza siyibona la eSouth Africa yequmncele abuza amakhosi athi ithe izokulapha ini leka 27000 kodwa ke kuye ke konke lokho nangu ucabasha wayesenza itemu ukuthi wathwetshula lathwetshula ibhovo lathwetshula vele kwavela lokho namaphupho ayewasho avela futhi athi uyaphupha useboxini wathi yebo uyaphupha uhlathwa inyanga lokho uyaphupha uhlatshwa inkonzo ebomvu wathi yebo bathi hayi sizodila nabo lokho bamenza ke hayi saphuma sahlala phandle ayiwangcono mase sesibuya athi Nyambosa nginjani manginje ngithi ngisho kanjani athi ngibona izandla zami ngathi ngimhlophe sezimhlophe kakhulu kunaqana ucabangani ngathi amanzi ashodayo legazi sesikwenzile kwesintu kakhulu baba lesekuye ngomthembeni uzocela ukusasa ungalali la ngaphandle ulale esibhedlela athi yenza noma yini ngama ubona ukuthi izongisiza ukuthi ke sihlukene phakathi abanye bathi ayilale abanye bathi ayivuke impela uyazi ukuthi kwacushwa into ezine ngeMgqumeni kodwa ngifanga ngoba ngangenze lutho maningi kakhulu amagama amabi engeke ngiwakhohle enhlizweni yami kodwa angaphumi emndenini kaMseleko phuma kubantu abafana nathi aphuma kubantu nje ababe nenhloso zabo lokho angifuni ungakusho ngoba into embi eyangiphatha kabuhlungu kakhulu yes engisahlale ibuye emqondweni wami makushaya ikhali zo December ngithi hey ngabe kube kusekhona ibhova ngabe kwenzakalani uselakho baba sake la ngene esibhedlela ibhova cha ngivana emuva ncane umuntu ukuthi la thwetshula ile yanyanga a 27 ile sasikho ngisho ukuthi owamthwebula angazi ukuthi wayathwetshulwe ubani kodwa nje igama labo ukuthi iphi inyanga ngoba ayikho nase South Africa uthwetshuliwe ngoba no 2 3 kodwa mase ufika la konke lokho sizokwenza manje kwakulungisa lokho kuthwetshula lenyanga lesazukena yayengeke kulungise ibe inawo amandla kokulungisa sabuya nezinto lapha okwafanele ukuthi Mgqumeni ageze ngazo ayikhothe ezinye ayiphuza ngakusasa kwakhona ngathola ikholi eqhamuka komunye umfowethu esebenza la esasila lapha ukuthi Mgqumeni usethe kukhona omunye omtshela ukuthi lezi zinto esibuye nazo angayisebenzisi lathela mina ngicela ukuthi umtshene ukuthi mina into engiyifuna kuyimpilo makukuthi khona abanye abona ukuthi bamtshela bamenzela izinto kuzona kuzukufa mina kuzofa yena mina into engiyifuna impilo azangayisebenzisa le ngikhulumayo uyayazi lo engikhuluma ngaye
lo wafonelwayo izomthola umnikazi lo wafonelwayo wangifonela ufakazi wami ngiyakubona njalo wendoda lapha ekhaya wahamba esibhedlela ngakhuluma nomncwabo ngikhathele mina thathana Mgqumeni nimuse esibhedlela sivumelene naye nampela bahamba bamthatha bamse esibhedlela walala lapha ngase Faraday ngoba Helen Joseph kwagcwele sahamba sambona ngakusasa kwafona uThulani Ngcoba kubi ngoba uThulani Ngcoba akasekho ezinye izinto esasikhuluma naye bamthetho sikhulumile siyi-office Mgqumeni akuyena owethu thina nani Mgqumeni owezwe bakhona abantu abazi ukuthi uMgqumeni uyagula ngaba iphutha ukuthi singapublish ukugula kaMgqumeni sazisa abantu ngokusemthethweni kodwa socela wena noKhangelani nifike la nebala sahamba safika sabamba lo mhlangano wabizwa uSharles Khuzwayo savumelana ukuthi ubaba uKhuzwayo uSharles wayesona izwa akafika yes wafika uKhuzwayo sesihlangana khona lapha sangena liftini hayi ngawubona umoya ukuthi hayi ngathi kuhamba inkanyamba lapha wethu ngathi umuntu uyazini ukuthi uzoshawa hawo sengishawelana na kanti wena umbizelene uSharles Khuzwayo bayi uSharles Khuzwayo sivumelene futhi akekho umuntu obesocela permission ukuthi sipublish manje ngoba uMgqumeni wesizwe khona abantu abaziyo khona abantu abangazi abantu abazi ngokusemthethweni ukuthi uMgqumeni uyagula hayi kancane kwangenzeka ke angazi nami ukuthi kwabambana sabakhipha kodwa futhi umzala bakhe akubona cha hayi ufika jabula uMgqumeni bakhuluma noKhuzwayo uSharles Khuzwayo baxoxa akusasa yaphuma indaba abantu bebambo line bebheke Helen Joseph ngoba kwathi makuvuleka umbhede ngale wasuka ngapha eFaraday waye Helen Joseph abantu sebefuna ukuyibonela baboza abantu hayibo niyazi ukuthi kuthiwa kunoMgqumeni la sibhedlela onesi uMgqumeni uMgqumeni yedwa yini ama-security axabene nabantu phansi akekho umuntu akekho nje umuntu engacabanga nje ukuthi uMgqumeni engalala lapho hayi bakonfirma ngempela ukuthi uMgqumeni ukhona wathola olunye usizo odlula lolo sathi masifika wathi ngiyabonga indlela esenginakwe ngayo abantu bebengazi ukuthi kanti kunopresident la esibhedlela ngizizwa senginakeke kakhulu futhi namandla ayabuya ngicela manje ubuya ningiphathele inyama kwamaye nophuthu ke ngibumba usahleka lokho nje namehlo siwabona hayi uzosinda mfana awuyinike nje isikhathi la sasikwenzile okunye negazi seliyabonakala ukuthi kunezinto amanzi negazi seku right kuwena awuyinike isikhathi uhlale la esibhedlela lokho kungazange kwenzeke ke sathi sifika ngenyelana safika umbhedo usudluliwe uMgqumeni naye uyogeza uyaphuma mina ngikhuluma noMgqumeni ukuthi akazolala la usephumile ngiyabuza labafana hayi thina sazi kuzokhuphuka ubhodlozo sayivaliwe ingoma zika Ndidane neBhova emsakazweni sasinendawo eningi sehlukana simsebenzi amagcokama ase ekhishwa ikampani eGazazi kukhona umunye abakwethu bese thuthuka record company kuba uMasefana Ndlovu bese ke onke ebasengane zoma Thetho umsebenzi icakazekile yebo ivalwe yonke yebo sizingane zoma music akathulana ngco asikwazi ukuthatha imali yethu nobe imali yecompany siyovulela abanye abantu umsebenzi lavalwe khona
Akekho umuntu besingakhuluma naye. Uzokhuluma noSikhumba akhipha imali. Khuluma noMasefana akhipha imali. Sawubona ukuthi kuhlangana kanjani. Ubhodla